الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum maremu wagaru vision faindanunga warabane sukunya ntoho aranjamunga anya sowe aro nyakhalen kamanga lenki ogano ben koloban iga dingira ke be khilli caserne Samba Diéry Diallo man khan wagaru vision tanga man khan sumbundo khatanga man khan silamin lemu ko tanga lenki Kenya ko foko be ga khilli saga sire aro fa sire iga conférence khorbe na be lenki ya nokbe ni caserne Samba Diéry Diallo oustaz Haruna Gakou kendo Dr Ibrahima Diakhaté ado Moussa Traoré wonan taxu wona fayndi say xaringa wona terinke wona inshallah taala way katkane niga Allah tigana ne man birenga annabi yande ko alayhi salatu wassalam ati ajaban li amri almu'min fa inna amrahu kulluhu lahu khair ati kawafinyani mu'minin qibarenga madim baba annabi alayhi salam ati kawafinyani mu'minin qibarenga mu'minin pofo sugay torante khairi nyani annabi alayhi salatu wassalam atalla gana nyagalin tafinya mu'mininda alla gana senya mu'mininda alla gana nuwenya mu'mininda shakara fakana khairan la awalla kufana kama aworono nuqube alla limunga kitene tawonya na danga khairi allah taala gana jarabiye soga kama Allah gana lixiye soga kama Allah gana khota soga kama sabara ati mu'mini ke seberini fakana khairan la ana ille nyana danga khairi annabi tikente kome sudanga magantanya mu'mini Allah ganno nyana mu'mini ninga Allah komo odallahu ta'ala ntiga Allah begede sunqa soke timmandina koyo yukundu Allah ta'ala bege hinnoy agallinge Allah da onte kappa sumanunga agallinge Allah da onte kappa nafilan sallanunga bel agallinge Allah danga onte conférence me organisene walakin Allah de ma gemme ngoda alinge Allah danga oni sun qasan sumi alinge Allah da ona wuron sigi alinge Allah da ona waqti wutuna litahu nantorini Allah mpi kongenya de beri wamajtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أري حديث أبو هريرة كون حديث سبتنته النبي كون كبراني ديميني خما تاغن دبري كوتا سوغا لامبين دبرني ما الله غندي حق لتاغن يا خدنga ما الله غندي دونتنga غنيا غدا نغا كيسي يمبنga ما الله تبارك وتعالى أغندي ملايكا نونغرا يغدا غيجان كوتو ملايكا نونيا فايتاغونو يغو فنانا بانيسو الله يهني نيانقانديني الله كومو كنت كيتني براسو ما غانتانيا كوبراني ديمي ماليني الله دا ما ان الله ترينكا اني ميسي كوفي اليني الله دا ontaxu xa kane onan sefe tuwaxu feti alinge alla yara nan tontaxu olli sefe xa kane wa illa lenjuru tana layerni ago kabana aganteñana alla kitembariya ŋurnu wa illa nke sunqa son programme noxo medule sénégali taxu walakin al-abdu yudiru wallahu yuqaddir hadamaren me ñane i programme ndeberni ada ñinkede sunqa son programme sudeberi ogan xawa conférence sudeberni sari sunqa son palle oda sudeberi francina su programme mais allah limu feti kenga subhana allah kitente kenga bal odungin allah khalle ñay allah de khanunan tollaña sénégal yayre alhamdulillahi ame bono allah taala ñillew ko tankinni nan tunta xona me masala ngundi kenga allah khanne maga khairi ñani allah taala ngedenya ya rabbi allah ganno yangude ñampana no gonga allah ganno da khasuturni allah ganno gollu lagana allah ganne maka gemme ñanu da allah mbattunga ya rabbal alamin ona allah tiga ona allah kufa ona dusagandi kattallay futundu beni go kitta ona sede ayani bane to ngubeti kemene sintoy abeti ongo nafana dunade xumbene allah bane falle ona sede nanti muhammad sallallahu alayhi wa sallam allah komeñani allah gana maga gemme ña serebe da sun qasonga ange golli
angolle nya golli kufante alla gana taqqin kinanga sun khasonga ande taqideren kita annabi sallallahu alaihi wasallam tege foni tu fo khairin tenyani ayan sigi alla danga ga sallini mataninge fanka ayan sumi allah tabaraka wa taala danga ayan de tunanti dunani dangino kunya ayan de kongo danga alaihi salatu wassalam nanti onanya dunay khoytungaran kommo wal masribe ga danginiyata anga killento kun fi dunya كأنك غريب أو آبر السبيل سواء تاجت أو آبر السبيل أو رفتي خوي لا أي تنغران كاغو كيم كم وتنجي ليناني سرلا وتنيانا تنغران كاغو أنا خوي سربة سكي كيلنا أجا كيلن كاربان كتو أنا دونا وتنيا كنياي كيلك كتوندي وتنتا أنا دونا وتنيا كنياي أنا كتو قلني نهم بنكاني تاغو الله كان كيسيم كتيم من تنيانا كما أدي دونكوني أدي صحابني ade sere suge ya khidiya ma wundi en kota alla ganno sukapa annabi sapanga yawm alqiyama kendangi en palle ona gasu sukuni serentetini sereda nawari alla ngolle sere sugeri barake alliti alla ya subhanahu wa ta'ala angana retiga kunyai alli khafu boni ga kullante fofo sironanga barajente ga kunkite junubun te ga kunkite liti alla mpibe ga kunga kongo ga kunga na wara kota su maga kunyi yimme bawno bireneti Allah ya o kefiniti Allah ya o feteneti Allah ya sira sugeri Allah tabaraka wa ta'ala ganna sira sagandini Allah ganne nyana junubu yampe o da khasuda ona khasusu kunyi ona joppa fina gelli o kharam mo sugo maga Senegali no o da khasusu kunyi o kitungo fallena litaghuna sefe na kharam mo ni togoyere o ya ganya fay yinkolloy o ya ganya fay delluya tuwa gumungeni walakin ina nyampo maka oge kande ikane lemina khongoy khara lemma khon khayoy kha alla kitenyani naam ona tuwana sugo maka Senegali nyinya nyarin kamma odan kuni odan la nyaga gannodan an sebetindini alla ganne berekerono kongi foni kubeni ogi kongo khirndinda na sugo maka Senegalia duati suganonga odan kuni ode alla nyaga odan danga sutura ado maga gemme almami sugo maga Senegali nogo ode aimma oda khasusu kunyi okitungo falle khasudanga karamogoni fabe sugo maga sare sugo maga oda khasukunyi odwa gada odwa umuri khamaga khara lemma sugaire ode khara lemma sukunyi ode alla nyago da khasuda tuwa gumun nafante alla ganne nyana oda khasuda nonya tuwanoi oga sikki ummandanga alla ganne nyana oda khasuda kendangi empalle saga sire mamani ado faba sire o mani beni ga saga sire bironga ere ado faba ni be ga saga sire bironga wallahi khanya saga siru togo ke amero khay khafwa ode alla nyaga allah taala nganne gollu kuro gana oda khasuda qabeni gede ke organiser ode alla nyaga alla ganna musonya no da khasuda firdausi o faba ni be ga saga sire faba sire no o mani be ga saga sire no ode alla nyaga sebeti khagre drogote be deberi khamanya ga kunda bal qadenya khaymen yada bognoku allah taala ngandira gana oda khasuda ono mamman kunyi o mamma sayida rabiatu sise dara gumengeni alhamdulillah ala timello munga garanga magano ya ganu mane men do qur'ane tanga akitenga ke mamma ado khanuti alla agono wajunde mugu atine walla katiso ninkebe ga wolo fom mukana wure ko ngidanga alhamdulillah ay me representer gali alla ganne adallandini owre alla ganne berekero no goda wuyinga ya rabbal alamin sonin kom misidi gore o fabanka nawtu gelli immanko nalla wara almamini salli khirndana masara legere oda khasukuni oda alla nyaga alla ganne kani ko kurana alla ganne khadallandini owre ya rabbal alamin wa ya ilaha alawwalin wal akhirin sorobeni kagere conférence ke organiser ode khasusu kuni ade sorobeni wuri enveloppe ngebe nyali katinga kanga angana senne ke bena lakkan konko mati lanterni ntakenya fayke khana ke fi mpaba ti lanterni o sorobeni ga faransa america duna bangu ide kamma igo khilli igagi participation ko finime golle suga de berni ke conférence agode banen tetele kharam mo sunoko afay ke finime ya miskina ni boygo oy mema ga Senegal yaere ona sagandi katia akinyo onyanga na ko torogana
ona miskinani oni farun kinyandi akinye onyangana wakati ragana ona faban kallano farun kinyandi iye sagamono nalitahu kamera nantilla halampai yagarun durun diro munya faino iyo goni sugurin nan qotimaga juma ke ko tande kenya ko sheikhinda nti kenta soninke kagume agirilla konko aga ari yaganti nyantori ati gaku ndillo memme suguri senegal ya yere kundu kesun qasono ati ndillo memme suguri lomu dullu nyania 18h nyana gerim bangi kanga ati gelli suguba ine di tanya igeme foki ta ilan terno kanno nti eske sere yagala ati ilan te sere nyagana asagamunya inyagandi la yasaluna an-nasa ilhafa allah ta'ala le kullaha lanko ogeni worotini bannani nyani qabannani fati kenyani nga kongo besura allah gidande sere benya tagallemma ko fati khafwa ala halanyatu anya walla lelle sugana kinye are menyante le boulangerie nga burun ko bona garini me kubitonte kam mangare me walla ga bakka nyaake nyane faabe ke ga dagana lini biresu ka kubiton nyaakente ari sidibeni seda taygo ndoma nde wori yere ka gume yo gadire men qayre men ge dagana lina esiki nti akhidanga ona khalsego tona kineke ka gume allah taala nga khala nga digame ke ko ngode manabe adere men qiri direct tandaga khalsike kine saxenga janqani sikiya aga nafaqa ya muruni corona me la halantu corona tunanti ke aganyir ni do miside nga biresu sasa on taga walla khibara ya nenunga birari nyanko tare korenga aneri tanya aga murunu korontintiya mani gabeni ga telle saga khaytunanti gade katiya qani telle biresu walma kotani ana gasambetina ganim pallati 1 kilo khana kilo tagande fallinga me gelli ku wagati nalli on taga walla ga bakasella watenya neiba khadam masala wallahi li khiyenya fay yogoni fay buru kawantenya igana yogoni fay sana kawantenya igana yogoni diro mum pay dinya to wondini ga igana okuye kam moy sangana tinema nga Allah komo okuye kam moy gandu kutenjo ko Allah komo okuye kam orom munge yigande nyana mo gobe okuye kam moy khalsillo no telephone nga telephone bane piringa na ko nganda asikiti kore gume yogo sine nafaqa nyay Allah komo metan nam ma golli tanema walakin atunanti nema kallawan korosina kamma atunanti nema be Allah gede khalifanga khumna Allah nan segindiniya de bire sunge kongo hadisenga annabi sallallahu alayhi wa sallam jangon dimma dulle nyanda nabi raga annabi korisa alayhi salam abugi khojenga annabi ge bogi khoje ade abubakar de umar gomu adi tirndi manne de khabagande khakani nogonga hadisenga sahih muslim nogonga koyaga sunani no kunogonga mogobe iti annabi da alayhi salatu wa salam fofo sumo bagandi okaninga fo sumo kaba khenkene lenki dulle palle abubakar siddiq النبي خنانياني أبو بكر صديق أمتنا النبي دنجي ينبلي أبو بكر ينبساسو عائشة فابياني أنغنا أبو بكر نالي مننكا غنغرا خنچن دي فنكارا نا يموتو كسو خلنغرانو أبو بكر باني خلنغ ينقنديني أبو بكر يعني ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ننكين أبو بكر يا والله أقول خنقنا دول لما غاقب بغي كنا عمر كرسق دول لما غاقب بغي كنا جنقي دي إيمان كنينو النبي عليه الصلاة والسلام الله قد النبي بسوغاني عليه الصلاة والسلام إذا النبي ينما وما عائشة كينا النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة فارا النبي عليه الصلاة والسلام إذا النبي يسلى دول يعني أتنا كنتي الله إيون كينغا الله بكتي فوسي منك محمد غبغاندين كنغا لنكي إلا الجو ما غانتانيا دوله النبي كوريسا قدوله مغا فونت النبي عليه الصلاة والسلام أغايغنا أري حديثنا أما عائشة غاكمو قصو شكلا يمبتا النبي كايم بنت كوميني إبرن تمرن الجنيا فونتي مغايغا سرونو سبيران يغاندي لانتيغنا أنت النبي مغا عليه الصلاة والسلام النبي لها لنبي صلى الله عليه وسلم يا أمة رسول الله النبي يمتني خا النبي نملا على نفاي aga birene ayego illa ngana kere ani yakuntirndi yigande yeno ngaba inati annabi alayhi salam yigande to magalenki annabi alayhi salam atinin sumiya timagantanya kotani tagallumo ngana bunya kini annabi na yige wa illa ala obito sikitem bendini maga sumini fofo sufa ma kitaga yigana annabi alayhi salatu wassalam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana
onya gedo annabiya man ndin kawafi ke hadise no Allah kom annabi ti ikapallo makufilida Abubakar Umar atingiri inandega ansaru ganke yogo bange Allah de selamane nya kenda zarnde gumenyani tammi samarana qayani Abul Haytham al-Ansari tinandega bange igedega idenya Abul Haytham tononga yaqenya neno yaqin konta ati marhaba bismillah annabi tankina daga minne atinkina daga jimuro da ngada garini oga minni afale kinengeri agera annabi de Abubakar de Umar wori ikungi kenkanga ke wagatiya fosumiri madulle awun tende yitiro mu yogo kini ile kunyiga fina ade jinkiniya imini annabi alayhi salatu wassalam aya gine lobonga Abul Haytham maga aga tengini tammisonga annabi de fama fatele tammise ya kerida annabi timaga jofe tammise lenja tammise be rentugun nenga maga jofe annabi alayhi salatu wassalam Abul Haytham daga ade tammise khurusida ide yiga ifogu imini afallata Abubakar de Umaruda na kuneti Allah nyonkinga Allah be kitenga Allah ge kune Qur'ane nanti summa la tusalunna yawma idin na kune leqiyaman kota ngaga tirindini nemani be ga maga keduna atalla ne do kiyai Allah wo tirindini kenya ga meilenki qasimme Allah komo qasimme siringa kediga me kamma kenya ga me ba nabi gede higa annabi ge sino atidanga kumina Allah wo korosini kenema kamma annabi nya ga me feti annabi me khalisire fonta annabi maga igo nyande kinai Madina kenya ndi bismillah na igande ke kinya annabi fay hammini kenema korosinde nga khombene okunema ni nyana kam mo Allah kum okubeni ga sangana tinema nga nyana kam mo la harakota korosinde nga jofa nyana kam mo mpaba nge dukhala balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira anni ma yandu khalamma ande nema ni man me bonondi khafu yawm alqiyamah annabi yaga kanna nantalla yikorosini igire kenya game beiga Abubakar de Umaruda khama wrodulun te nyambogo kanga o fage mini o fogu ay Tirmizi no o gere jimullu be min Allah o korosine o gere itiro mo beiga Allah o korosine ko bene mpaba golle ngamma ma golle ngamma gakku golle ngamma kenya no ne mullona medema kudo korosinde nan no kamma amama Allah khoruna nemal no ko Allah ge tallo no ko be bannan ma dunene wallah maga dunene tambannahu Allah dan jarabi teya miskinan nan maga negiduya bal Allah da kasu jarabi teya nabure kan khallafati anne nabure ke kapameya fini fillane do annabure mbatenga imma Allah nan keri nan bogu nabure no na nabure ke to xey maga tallo mom maga inanya mo be gallingida walma Allah na nabure ke bogan kitenga an kananya miskina ko miskina ni mo Allah komo pourquoi oga sumini pourquoi sumi ngenya wajibi nga okamma bananga ni sumun kutu ade tunanti dullenga kebe nyana yonkinga ade tunanti dakunga kebe nyana yonkinga ana simme sengin keda ngan katiga ndem ko bono ngai gana janka miskina ni ngono fi sana kulliha sina muma ikunno ko iga sumini ya inda yaragata mame nyaragate walma ina yigandu kutente wondi inda nyagama mame nyagame walma inda yigandu kutente wondi walakin oyila halan qala oyi maranin qala ngakebe kongo biresu khorom maga bire munafiqin bire yenga amanya telinge Allah da Allah te munafiqin bire yemulla khay munafiqin bire yentuba khay togomuri yen bire yentuba soninko khay tu kengeni kebe nke Sheikh Ibrahim qala nke doktorun qala ndetulen kinanti doktorun na marum boto ko bolin ko gana qube akhote nyana maga ndetunanti doktorun lo mum meselle anan ko to ornasi kitani jara akhote nyana maga ndetunanti an ko to fokita ana tegobo mana birari gobo akhote nyana maga asuya khala agini ngakhala tagallo mo ngakhala misiri dun ko ngakhala walakin angut kan ko tanoga doktorun de mana ko tabe gana konanti doktorunga asage katallane malla gando da wi imputunu akota ni marumboto ninga marake fakka akota yani tembido ninga menyi no akota yani marum munga tuini agini tampiye daru fubenige manyatu akota ni ga khalsin qaynirni khare laga mukuni nganari khade ga komandi mutu angenyi ni akota aga birene adiro mummede mu marumboto walla imiro mu gumbo walla ika me kota bi faba ge kara kudon soyei odaga gumbo sigindi
ahajunye saraga kalla nti ken munafiqin bireye mais pour konti hinne ne soronga pour konti jarana sariga kalla indakara onari kati duwatike kenne manne sirono kembire c'est trop tard aro munna wori baba ge karam marange fogumaro miskina ge bene kenya linki fontero ni maranga illa mallagana jarabe ya sagi kamma o ilaha lan qala alla komo qoron simmede umma miskina ninga annabi mo khorangundi kundu fomeni wini annabi maga alayhi salatu wassalam annabi gere sahaba ni formé inya kapameya khadaga tarikhun qara khadaga histoire qara qoron sage katto dinanga umaru nyanya na dulle ngana fumu madina ibirambe anyitini kagume suri khalle nyanalli ina kofme banna miskina asughalle ngana kofme ina sada be suri khalle nadaga ona mesuturi kayano dinanga ari fil hadith sahih fi sahih al-bukhari yugol li misidenga dulle nyane sentada akota tuyi annabi yeson alayhi salam fontan nabi maga annabi dagi khojenga anda sira sutirndi yigande ya khamaga ba kan hinne kati kon yigande no aya kunti fosun to maga annabi sagari misidenga ati kon kati ke muke ya kandini ansaru kan ke yogo yenonga ati ke ya ana ya rasulullah annabi alayhi salam nkeda muke ke ya kandini ade muke ke dagi kanga alla komo nyagame bega maga nyagame kentadi korembaka ay hadisenga nantana lomunu nene iyakna lomunu nene inan kanke kudu annabi mukenna nyigam pogo ke yani islami ke yani akhininga alla komo nam birambe ide manne deberi ide mukembane ga yigene lomunu kanke falle ati yakenda o magalogo mbane uti gande ke garono lakke en tant que mukkege me fogo en tant que akhi islami ge me fogo ide manne deberi ignani yigene ide lampankeri ignani yigene yakenne yigande nyontono kati mukenjo kitte ke duronga segene antina fay yigene walakin ano gonya faga gurumbene no gonya fay no lomu nya fay kharunu dulle maga melante yigana agi islami ngeme yige kinenge yontono kati mukenjo bitenya na kenge kama o yigana nani di yigande nya kine maga fakka ma khollenta sanga nyemene logom bani mari laqe iwi dulle nga kundunya allah taala de qur'an nga ye nyankanda nabi kamati mane wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ikarini me khallinya nakina imani silamini har miskina ko ngana nyaki kerniya allah komo ari riwaya nga bukhari nan talla kawafi kay godi yaqe riwaya nan talla soy kay godi yaqe nga Allah taala nyampi maga nkidan kella ke de berniba annabi de sahaba rin qarangundi kundunya una khairin tagando de mena ganga bane maga tinjita sukamma bal saketi fu beni fabanda kara onina burenyiga wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna almala hubban jamma una sangate una yiga arum munna to kundunga nam wa hakada annabi de sahaba ni forme kunduya ari qarangundi kunduyai النبي عليه الصلاة والسلام صحابة نكفنيا نقيسا لغيرن كو صحابة نقباري ننتوغا بري مغبي اوغمي يلي اوغمي هن يلو كفو الله انت هنولي النبي ده كنياكو ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء قرون هنمي قرون نيمان تغندي مي الله بيغا كموانا هنوي انيا غنتي خوتانغو كما غني اوغا كيبي مكوما مانو غوغونو كيسماني fransinka bane ganani debenga deben so hajin siro fransinka bane tarana bane ganani kannoro kan sutuma melenki wujine tarana ore khote nyani wujine tarana ore problem nyani bawni ganni banan qallente sire sumaga al ananiya mas'alatul ananiya ikum men kento Allah koma mano ko ma alenki mbane ndinya kendillomu khalas anyeme ngajunte agimaga ngajunte sumpumaga nkena mbire mo sire nkore nambire mo sire lomun nambire mo sire iyo goni khariro mu fubeni ga 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans ina iPhone 13 Pro Max nya ko ga kinne mayetu nanti agi ke marambo ton ta magalenki o suya gala mandakara ko tabeya onari fafa munafiqi mbire nyani ke Allah komo nam ganni sere bane jamani man ne mesiki iga birene da batenga walakin kiteyo ngoma ga okor fosu bagandini maganya la hawla wala quwwata illa billah naburena maganya sababu galla buten kitallakum wala nganniye be goy kenni kella hala annabi abdurrahman ibn auf
gelo kan kata de berno o aga hungai age yang kasrebe annabi gedare kebenya ansaru kan kebenya aga hu madina la ilaha illa allah annabi alayhi salatu wassalam age daro kebe kof meninya aghinya madina no nga allah komo kengari ad abdurrahman bin awf giri atinna bure mu man pay ona tagandi fillo na tagande mutu anna tagande mutu atinya kumpay kebe gallinganda nan kitte nyome manyo nyaga linganda may garim pana nyaga linganda ito magati manyo onanti garim pana de fillo gidande ko gane makan fasha ha Cheikh Koundiane fanande fillandi d'accord yagarim pana are yagarim pillandi atanga kebe mullan nan kitte nyome a idangana nyeme na wara idangana nyeme na sagandi silama ko ngaka ko nyando ko fu okula kende berni ha olay ora itonya rede kuye wala na kuy nanti ku funti sondo mo ngakatime mako galle contraire na me bononti kemma kane kita na wori miskina ko nafsoye konde ken ko nganda kandi nande kanya amerikay wala onya hinnano saga sire ado faba sire mana bega yey kinyani kay ogankati oyi menona mefen butte begi nga wuronde kiye kebe gi ngalla ngante saka nkente mulla na wori nanti arabu nyande gedu sogo o maganani iga cotisation be de berni oyi mela wa me de berni nte mulla na tunanta arabu nyalo ala timeni tuga nte mulla na wori arabu nyane o akhini jarana mais pourquoi imela nte de berni nkena gode baganda na gode bagandi ona la timeni jara ona miskina ni ndema ona gedu sogo saga sire de faba sire hammi be gayi kenni kiyai oyi melona burun kofmei ona sagandi katto miskina ni nga Allah komo kenga ino khanu o sondo mun nanya bana naam saga sire do faba sire abgol lemanan ni kenyai Allah do ko anya sababu nga angunyinde ado kanan karu wa illa soro yono ga golle be berni saga sire de faba sire nkenta gari kitta 50% nga Allah komo naam saga sire do faba sire angana fay sinesu iga kebe de berni ala time betuga Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Burkina Faso ala time ni ngono imani di faba ni kara idi kino kuya o andi kine soronga ni koroso danga oga sikiti charzinga iyo maga Burkina onti tu onti manitu onti faba nitu moyi kamantu Allah yani ampunge komo fili de fo ala time sinesu kebe garone a pepere oga khalsibe wutu na finance ala timeni nga sinen no yeru nke mede khalsi kenan bugu nandaga murtani khallenkini murtanieni na malieni khallenkini malieni na li Sénégal khallenkini Sénégal ndaga Gambieni khallenkini Gambi nyille ndaga France a pepere yeru khallembane a hotele 80,000 euros asura gala timeni kharangembane yigandente fofo I kharangembane kudo khanan khara koyoro munga kharanga mo be Allah kom sinesu adeberni kella hala yakamma wotinto miskinani wotinte bega jarene wotunte bega jarene qarlen ko ga no qubey ifay gare yogo tankuto maga khay abugo Sénégali de beñay dingira nya fayno ogere taga khay amenye me fina wotunte bego gillo maga Sénégal indaga yankanonga fube ga gilli Mauritanie inyankano fube ni ga gilli Gambi inyankani jarande sudeberi ni pasinkini na sage na lidebe ikilun taunte miskina kuna maganya sababu watengi kerni miskina kuna maganya sababu ga simmene di faban kallunga ampunge wujine wotunte kebe ga jarene sinen no ampunge wujine kebe ga jarene sinen no sa asire de faba sire khaya kala Sénégal Gambie Mauritanie ogede gedebe soro Mali yiri gede numéro ngakebe gano afayma kemero tanyere de fo gede isasa mais asu soro oymeni soro oymeni na jinkita ona mini agal simme bogo rabbe maga agal simme bogo jifu maga agal simme bogo tubabu maga bal abugo sonin ko yimeni ya maga abugo yimme sonin ko njibanyay o wosono tikenyay o yimmena sigito yimme korinto o yimmena sigiti o yimme miskina ni Allah komo sinen no kebe ga finance ne eron kara nandaga jarande ala timeni iluaye ikaranye gedu a hôtel 500,000 euros par an sine mais ame bogo sero so bogo imeni godo tammi quoi o imeni 500,000 euros kenge me maname sefa 500,000 euros
ame bogu kitte sun kay men kitte titati fa su bogu kay ma kitte na artikara khare kha faksi gumun tirndi me ke su bogu manani ayoy afa kaman pa bagandi na garitini fonta yimme maga akota me qoro nyaaqedo annabiya o gar janna kitta mo gobe naam manam 32 millions. 300. Voilà, 300. 300 millions. Yo, 325 ans. 600 kenge cher ngeke kala. Ti 300 millions. Ti comment sikide fo millions sine nga sara sire fa basire ga kebe finance ne karay. Comment sikide fo millions? Mais entreprise fa ga sikite. Oy meni godo tamita meni kudo godo kere gini kwa. Tani nki me kawa fina ke ga sikiriti minna aslan. والله شيخ تاني أغنى كونتران دين دبرني تخريرو سنويا دبرني كوغريتي منه من أنا سوبوغو من غورو تامي غورو كريك من نانجي لكوافيني غولي نيام موغونا سنغالي منتي او جامانو كوسوا اورغانيزاسيون نتي كونغو نانتيغا غانوغو نتي كونغو نانتيغا غانوغو نتا كونغي غاتوغو نانتيغا غانوغو حقيقة نيان سنغالي باريان Mali kalenge tele murtan Sénégal ga ike signani maga khasso suiga kapame imme ko foyere Francinko ngani gedi bale sokono ga ike den sokono Francinko ngani gumbon ko bono imme ni gumbon ko bo yerunga jawara ade mine manayeli ade jawara ade mine lemunu kaya ngiriti saga sire fa basire to na galsin kofmei nan sigiti miskina ninti nganonga naam mais Sénégal mente ken organ sun qasosu oganani demande surutini angeni ni Sénégal ko nduguti xalle nga perente nyani ya France ko ndu ko ganari ibana na ken debere mais alhamdulillah jaman kuntu nasu da gabatte yirigi adini yere agana kinyone conférence nya organiser ne na 10 000 € kofme na 2500 € na denikati jamane soa kaga miskina ni benitu kana kini yada la timeni fa bankallano yirigi adinyere kalisibe ogere deni katti jamane su apeperante dangi ni 1000 € nti Kenya ni kharam ni kakefinya corona ko tawtu Senegali ibe sengeni kebe anna kofme li yunfiqu dhu sa'atin min sa'atin kebe gana tongi be khari duwa ngi nyaga no wanda duwa sahaba ni de kendeberi seganti yogoni da igriya inandua nti gari temeri funte nyaga no lari tinaro mana kede temere ala o yogo de mana na sumunkutu 1000 € gri france ari nti ari sidibe gade 1000 € ke garde corona conférence ndeberi conférence ke gana deberi o gana fube kitana ko fumei ona gobo biradinga khane ka miskina nin tunkentitu khane ka faban kallano tunkentitu khane ka korinten tunkeka kuntitu o suna kofmei ona daga kiniya sutura ona daga kiniya igagan katike finina nyagali doy ke conférence mana suntei amana ni kebana be suna li khallen kofmei ona ko sanya ladanga sun qaso sugana kinye corona ko tawtu miskina ninda corona ko tawtu o garam mo golona kofmei ke conférence fo suga kitene ona sukina miskina ninye bannaninga ine mulla khana killenya ko yani na burelle yogoni no khutungene fede me ikori arore ga kita sahaban kamma tongun kamma kenyande yogoni lampundi na fagandenga me ogana ko taraga nanti ke kota miskina nin kota nyen saringa gili francia ante ko yifili baka ne conférence go organiser nanti ala time le mon ko en conférence ntonte baka salinga mogana 40 000 € kofmei wallahi ode kofmei 2 heures no France o mebe ko salinga mogere jata funge yimme 2 heures no 40 000 € natuga na 40 000 € 2 heures an conférence ke meska 2 heures de tambak ode asu kofmei tonte baka ko tageme tuge ifaba ni nyido iduna ko khagoro mun no nga mogobe imani nyido batenga me kallenya ndi wutu imma ga uno ga to ga bireno ga bakko korenya kammo angira Allah ta'ala ngora gitan nabi danga alayhi salam alam yajrika yatima sura njoppa di suratu duha gede ko afalla rakwada ay wande famu ala tima ko kebe ga anyimbe dangi takille ala tima ko te nyandallo naga ni nga makano nga nam maga dunga ala time ga torene
parce que wakati ni yelo kungana kinyala time simmeno di faba yai khage me khamogontu salle ngana kinya ye simmeno di faba baba gani ramu be kutte baba ntere lenki baba gani sun qason nafaga be kinne komandi mutu baba ntara yere sallu ngana kinya ye simmeno di faba niya kharamuti wakati ngana kinya ye simmeno di faba kallunga en kintaka kharanga idare men qata afaba yankara osuya khala ankelle men bugo garang gelli fabe nankara inyi luwaye ngay koratu gana o fay bagandi no gidenne no kotanay khaytu kitebe ko tengeni kebe go walla sefe parce que angana ni ku sefe kinyandini fo kan nampereta soa sefe ngebe nyalin ga kunne muru no kati imya ga kun hajunne imya abada nyagande annen ke courage nyatalla loni angana ni ke bonondi nan ngere nyaroni jamais ntakara tunu nantande sefe ko bali nde alla na kanne kam mo ke kanna ke bana angeni ntiga mashallah ga ko ya ngajundun terin kana ne ko ngin no wantintu angere kebe mugu kiti ken kamma me nkedo alla na kante ken kala est ce que alla de gollu kuro ga mamara kan kanna non bana me antiga nde mpinte andali nganda merintiga ngajun tangolle maga ambe kunda andali nganda ntoko ngarari soson kam manni mari pabaka wallahi antimbaki mo papa parce que ngetu nga alla bangen kanna alla no kunya ngana daga sogo nga wun ga kuida ngaraire balil insanu ala nafsihi basira anyimme yandutu ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir alla khabe geran taga yantanga maga dusiro ni soromba nga du amrin tengen alla bang munafiqa kunyan maga du tu soromba nge alla no qanja santengeni la alla no ko ke amuru soronga na mbono di kenni ribare nyan sirengena alla bangan kilun taxun maga gari yuri maga konu parce que ki ando foge be tampindi inda fokoda minda giri nantino lebu muru ona kuru ine kenya mulla maga kuru khara gana nyangere lebu nyaade beri jikku burenga nga komenya nga tubi katallay adul mar'u mir'atu andungere an konne nyana andungere agana jikku be ko ganga daga tubi katalla khayfare fetanga nabi nyimme fetanga la ما décourager فوفو سوا كل لغا الى الله فوسم مغان بوغا كمما كل لغا الى الله فوسم مغان كونوندي مودين طالب دي مودين طالب غانا سودبر يغوني نانكل انكل من والله نيرون الله انت يونكي كنت مغا هربان انت قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا فوسن تنكتما الله يغودو من كلامي خم بادين قرادين نيمورو مورو ndanya ko ngana nyana to wallahi nankernya wallahi ndim biyen kutu ndaga bangi ma kompe afay ndi kompe timpay gelli nyonki ngam ma ankere har bana lante de berini khorono sondo mumkin alla komo khorono saran kibare mbogo gollunga hade marum mun nan sirondi lenki ko menen ambonondi mangolli sirente bonno alla bangi allah ta'ala peti fi siringalle khada khadu sukine allah fafirru ila allah khorono dukine allah temu kebe fare alayhi salam tamulegera gani mo ben kente sifina kamba ne mulanna o sondo mu ko atengindi ku gollu dumen kenyani biro sunge kongo alla inkala association sugano ko fo sugano organisation sugano nga ONG sugano nga khaga khirndindi ni katila haran kibare wallahi khadin to golle kanda cotisation bere khade ko ngetu gana masekantinda kharingin telephone ya gagana mais ko fo su Allah pigante tamulla tan ko fo mulla parce que ne me anene ne garen kamma mais ko fo so go khili katila hara wallahi mpere nan daga dam battinga ko fo su igo khili khumbene ona khumbene kane taxu gelinge de romu ngori ige duguta khaburani baba ige di kitten konko bakka khaburan dore an qibare mbogi maka kundo seren taga duga nganda anna bureke fay ga janga da battinya ma gelinge de wori ko tabe allo mungati serebeti be gedam pure susate inte mulla gade sereri manke kuti hala mare ma hunga baba gelinge de wori ko tabe ange kara an salo kenogo imedu nganga wine itindaga sogondan kara nyaka maglasinga nani kilimo ngamba kanga jebere feti itintaga mulla baba nke kuti hala mare ma hunga ma gelinge de wori am pure ndagante itina magalla mobili khade furuti mobili nyariti ke mobili khase khana sogondano baba nke kuti hala mare ma hunga khadi ma mesere wora gatini nyankada nga khaburanga ndangol palle an sogurege gelinge de famu yagare kinem pata ya magano durugoto kilimu
maga kompe ka mullenyani sogankina kara ore yillenga kernan nan duwada ya garenge boguti finetri ngante tokina maga nke kuti hadamare men nasirengori sagen pure tallone ambulance ngayda ndegi debe ati jamais muk nke fure ntamayani mamma khalas an kibaru nyeme amma wara dukane khalas gollun subona maga amma wara dukane gollun bona maga angana karasara dan tanto an kitene ga duwa ngandanga keta o kismani maneme mo gana furen kibaren ko munda sara batten ko yugona simmedi makalle nanyoga kani be no baba ni kani nyan mama ni golle nyani idi tampiye su de beri walakin ige daga khibaren nyeme telefon ti magala haraga khilliya duna am baba nan khiri lemme miskina gonginga lemme khalsi warakatinga lemme tambonginga mela hara telefon taganonga kenya na nebigeti lensirente tuini tuano maga nasaran to birene alaw nyana nam pabali ngunde ber ngema de beri anim marogo anim magata kanga walma na doginga magana karako tabe lensiron tuini kenya na nebigeti waladun salih lensire ante tuini nan to birene baba gana kara baba ntaka fosu kongo nan tanna de beri anga kebe ber na lensira on pay tuini nonye yogodo morne katti tuana e wateske nkeja tan Allah ko mosurunga ba atiske ansara non karatio atiske ngi kamangi sadaka bagandini da angana keme sukita eske ngi godo tamangi simmeno da madam pa bakallenga ba agana nyanga kende berni lensi sarasire nyananga wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum na gurube gi maga yesimmene khurun simmedo karafurunga allakum ilan to khillide me haju nyano duangunga I haju nyano sadaka ninga ku gollu meni yano dangindini do mey kone tu kallengo wutudi mabe kenya ni biro sunge kongo ngati ni question ni sikki ajabi te kitene sere maga konka tajabi ni telephone kine konka tajabi ni telephone na pisi mbege cheikh na kine an kan telephone kine c'est si cheikh Moussa ti galen kine konka tajabi na kama ni kite trois questions nte ko ngana kitan tunantirni hakana mane swa gana nyangana kure ya gunya ni tanyi man tetele no kulate setu ina so ina kurani ma prana daga koni kitan mutu yuguna mina yugoro ashabab koni kitan mutu otagalo kerma sarngo khari masha Allah ay ntemulana foni tagalemba ntemulana foni tagaloma anda na ngani kerma sare amina tangan kentu ti drive fungo kuni minango ko di drive cheikh di drive fungo kuni minango drive tare castor ti yara ranko ko bo assalamu alaikum kire wajune nga mais serente kitene ay men ay ikunga kala ndi ane tafsir ne berni kota su ntaka le ma ko ngakkan ko tenyani jibril ala sere xanen kini do kenga an ambaka mine kermasar Allah dan doro taw aha parce que ono ko kela tenyani dulun ka keno ko Suria on tigir ni question aha yogo na question la ilaha illa Allah minni men ki tenyo mi yogo afanya na Kenya ya Abdul Majid Magasani ko Cheikh Ntanangiri Abdul Majid Magasa question giri angilla men est-ce que kemi micro la kini nanga aywa Cheikh inti qaral liman thalith sanawi Cheikh Allah ijabini finamba e ke agana question ni ku titel fo krumba S21
ange agemi jabi khadere teringa ageni jabi Allah o gollini mo sugal linganda ageni su jabi su ma akonu la haran kibare khagemi jabi gellilen ki duna doro ken boranna kasankel londi nasagay agemi jabi duna doro ken bora anna kasankel lay anna ndaga nyinjuga anna kasankel dawre khageni su jabi khalas mo sugal linganda de beri khombene musa nan garanti mutu naam question fana Cheikh Abdul Majid mata tamut ankal la kandima ana ko ngalen ankal la kandima antamma okay question filandi aina tamut ankal la minne allante antet question sikandi kayfa tamut ankal la kammo bon téléphone la tekki nang شيخ كتاب على كتاب يبانك نيناتوغا كون كاتا جابي mais pourquoi on va te le que dunanti no ko kara ko tanyat pourquoi ga dire nangana yogoni wari snap ne tiktok ngamba anti no kuwa kontranya nenu ga kala ko tabi menti twanga kala no kubei ma dunene alonyana sasa imeyani anti twanga kala mogobe tamutu wa anta sajid an kala nan to ngalla ya batta man kala nan to sumpukuti no kunya man kala nan to haramenya man kala nan to rege no kunya iba man kala nan to anga haramenya sankini rezo soson kamma mais osuya khala on te kara mogotu on to kara no on to kara kotatu mais pourquoi la soka tele ke dunay aga nangan kata jabi ni problème te o ko nani wasini oyo wasi kotantu ntele Air Sénégal ma Air France ma Truk Airline ngatele kebe ngetu nimbiye mutu makempe ngatele aéroport nga pesende nganyana hakebe ngetu wakati kebe no ngetu nanaga tahu salle d'embarquement avant décollage sarvolu nga gilli 2 heures de temps no nga ini passation réglé nanaga testinde beri ngana nyiri ni gadi na bargo ngara dukane kara nganari anka na cotisation de beri khalisinga mengetu nanti nganari nyille ne ke dati fulane yayi ndeken su debere menda su kane tagu bane ngan kawa yankana loye nya nakangutu loye ngan kawa sokure nya ko bonon na ko bo ngan kawa biradi nya ko bonon na ko bo nda su kane tagu khajanka ke wayasi nga khala me wayasi be nganta khala makane tagu pourquoi nga dunene ne fala taghurrannakum alhayatud dunya ma dunene wayasi kebe hada maram mengatelle aganta tega wakati tamakane tagu maga kebe tega wakati tu même ganati volu ke annulé lay volu tanawutu wal malla rendez-vous ken ko ta kede gi ka yogo tun ci aéroport gi daga retarnya vol ndefiri ma de volu tanawutu le 7 mais la hara xale kenga ngane yetini nantam me pere mais ogan kati kebe ube nganari vacances nga li tambunginga nin collègue yogo xiri golnya nokunga est ce que la 500 € khayninda après ngana daga nakinanga ni menjange yego xiri mais la hara c'est fini anta sere kitanga ko ngada nan tanan sumundi mais pourquoi de yere xalle ke sukar xaro gagnir une conférence ora superandi ndake ira me arondini nan ko batele ke area mbakati ke killeyay nduguna peazi yawtu nda superandi bane mais la hara mbakati kan autorutu wallahi antetu ambakka kam mo antetu ambakka kan kota antetu alawni na lenki meani natiga kunkara mo haju sunte khasim mere kha khum bene batenga wala na le gerndi nke ta sefene tamule gere ke kharam ko nya sefena kam ntampi o susu min to nyan igna tanke nyimena li sefe kunda ngatu takhu nga kebe janam c'est vrai la ntemula khasu de berne ko fa sefena kam ma c'est tout o suni teringa tamule gere ke nafa o yimena mo go yimme almamini nam nte sefene ken kam ngam lan sefe saga sire do fa basire sere durantono qaranga na kaytini pa walla nke togonta kam
sorotana ne to na kamasha mpeti manki men kene na soronya kofmena ndaga wa illa mpeta fofo suwa koy ko fotana su haju ngana nyinga sonin kallem me nyani nga ngewo sonotin sonin ka rundindina ngemulla ona batte mbagando sonin kara kala sanyimi mbire manam pay parce que ngana bire ko fo nga bire ngana xem pambane dan korenya fo gebe de manka ankara ko tang anka dun ko mbane aga tunu nan tampatila fo kan na batte atoro annabi la kay moto ya na batte atoro ko fo nga lemina ko kin Allah bere ona mulla kenya nanya Abdul Majid Khorongiri naam Allah comment sarasire fabasire igollu demandunga jamanu be Mali non itini arasi signalinga Sénégal ngana jopa Mali Sénégal Gambie Mauritanie Mali Burkina wotuntongo no gijana na latimeni ngoma Côte d'Ivoire soninko be gano kadi tirno hijarana Guinée Conakry Guinée Bissau Gabon Togo alatimeni nge sarasire fabasire magogi finance ne keswa Mauritanie Cheikh Ntime Mauritanie ko jamanu beni o biro ngano ngodi ga gollini France ade français raison kusu Espagne Angleterre Allemagne Amérique Japon Saoudia biro ngo maka kesu o gana tunanti miskina gongo wotunte go xibare payno onat américaine na financer o gana tunanti ça va pas onat Espagne ko ko na gal sikedeni khari yoru Gambie o gana yokipene Gambie Espagne ngebene Gambia e Gambie ngebene ne Espagne otini nan sigiti nombang o haju ga galsi jamane ba khayinde ne ngana one khiri mais asudi wakati ngara serentono nan tangi tugadi wutu serentono a déplacement nan tugadi yekinine mais asunya ona kufme naritiere o fabani be go ma Francia kebe gedin kawafi iganari yere gari i borene ani dro kembagandi de yeren kon khay o kisma yere kisma bullay gaku o faba yere Abdurrahman Kamara iga Francia mogobe ignar yere ne berne kundunya alla gane besu tugani gollenga wala kayani maga katibe suwa na kinyandi annabi ganyi mogobe sallallahu alayhi wa sallam tamulagere aga de berni mogobe ngaram mogon yere ku filli ndi me garanoko okuni Sudan garando munya ikuni Saudi an garando munya magia amar dulle nyane Sudan en Saudi en ko mashallah cha ndide metu Madina yai Madina ndide metu no nyai Kenya khanu yen nallode menaga ogana ni fare sude berni yakillude saga sirele fabasire faru ngana nyino agana nya rizan oni ya walle ina giri na daga deberi ini kharallo mongara ina giri na daga deberi ken khanu ye ya neno ogana nyino kusu odi suwane deberni dome I haju ngana nyino kube o esikida o haju ngana nyino kube o medomi walla golle nanti ay o haju ngana ni fare so kharim mada keriye annindiya walla do mogatele do ko toron kanga direct na daga faru deber mais Allah yando ko nkede cheikh ngeni metunu ko tabe menyatu nanti wawu ndankena menyatu nanti ga kuranken mais do tunanto suni soni kallo munya o ga sahan kam mono kitun ko fume nam wa hakada kenyani lenki gadi igeri iriri nokku saka sirere fa basire representani yani iyo ma khaire alhamdulillah ode Allah nyaga Allah ganne gollu lagana sari ngadiga men nyamana bannani o hajunga khay wallahi nyinyenge be nya fo ma Dakar o ga mullani deberi ona foni wara luwayinga sun khasonga kenna fa ganna bege wal mona foni nya restaurantinga yogoni eno kani fil adeberinte atogona beto nde cheikh ndaga simme ma kake kaytini nge cheikh ma imme akamangere kini fi sabilillah ay kani maneme bakayo ma Dakar men ke khalle fanken khalle fe bamako ga kundunya ni go bonyano maganunga bamako ay tamude fo baka khayi khalle o fagere Kenya taga sorobe ni ga gilli Senegal Mauritanie Gambie yankano ku ganti ma malinga indaga yankano oni jara ndeberi mais pour compter ke finona ku kani deberi khoron ke foni deberi ante deberi ninkeda ante deberi nanda khoroni deberi miskinani ona wora luwaye dingirane ku yo maga sino maneme tani ke yagunu agarndi kamani ngana me kitapeli dikino yokori deberni khoron ke fi iyono ngai be kan katti kebe khoron ke fona deberi onda deberi khane tu Senegal agarono killebe kaga mulla nya restaurant nya miskina ni de ma fa en khallefe nge kan ni qaburan baniya nte sere nene non kam dingirani nge bongo ma ka kene mine
afa Petit-Mbao fangel la qenyime docteur Ousmane Camara Kankara afa inonga adebernte mais sinon man me garsa kayitini ngomaga plus de 300 mètres carrés ngana wori mais afa yo maga khalsini boki kapamo fayde ne jarande qoronte ke finona ku deberi o sukanyani nke fo fanke po fame kininke kake Camara nderi fa taw ko ngini de fangu be kene kake ara kay tin kinin kay men ki khalle fe ami kininga nanti gaku ari kininga faare be gilla khay Allah gana golu lagana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam temu ke bogan qawana safa kama qaramo ni na yampo maga ina utu o susu min to nyano maga menene yogona sunya safa yogo taxun cheikh bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maremu worke katarang lenki nok bagen caserne Samba Diéry Diallo conférence horebe sa khasire aro fabsire igadara na deberi oustaz Harouna Gakou aro docteur Ibrahima Diakhaté kendo oustaz Moussa Mbou Traoré iger sofo kubeni ko imugi fami saya kharinga gango be igadara na ron katta sumbu no khatinga aro silami nyuru silami kharinga gango ke ga asurmugu iru ko nanti kebe kite ari katu koni kha kenya kubeni kitunga iganti falle wankhini bani suka e kebe kanduku ang kendu ken manakha annam bun laga anna dema gilla moy ganane moatana inshallah taala oitatana dingira kumatana conference kumatana الذين